na manki kele te ko pola tawa na ka che tan bangun sarngo sa chang ya te ko le na kadama 12 o'clock midnight mboma amiyan le la tama karmala de na nyala guntan la zanzanta ama zungo mna tem bezla on Canada issue nimfo bogo bjanme karanya na kadama Canada ko bara Canada ngomami omi waka origin shelden tahle ko barten shere dende nan karanya kadwa ayel na bala Canada chende Canada ma bolle tahle ka barle tu shelton tum ngoma nin sim shelton bartar ner ngoma ka gar shelton ka gar tam babjiro ngoma kaban shakat baru kallar kat bar so sane tam yubu puso na kadama by force by tender subscribing on the YouTube channel be like them but it's your opportunity the opinion na kadama ayel zala ya kaza wannan da ban shabi on yar sharoma an da bin yeso ko yelmale mbel da bi yelmale ba par da bi yelmale zo sum da bi yelmale da zo aitin yeso kan ya la ndir ngoma ngon yela opuni wo sohne ke no on yela la yeto aloma balan witra so please an sohrame tu shelton tum ngoma tramale ni ana kadama time will come the tuna kadama te chedag mal ngoma ka yar kam wansere din chaka te view be to subscribe kar mo but ati shela ta sohoma en yu hande tama so anyeta mawo the time man in your share ma 12 o'clock ma amazon mana ye file shelter yen dingoma te ko en twasla kama dende na ka connection man wula ka en zan bang Canada kan banan chang ka wula nye the right process be the good process to do so mabia be into the pa be ngaba yen take la step by steps only based on Canada dende nan karanyala ayan gome ka connection man ko yin a process zanta wula kayan nan ka connection man come to no nan process zanta yan wala the right way the right channel dende nan kai mamman borna kadma annan yin mamman a connection zancan Canada be dende nan makarnya na connection man in yan nan connection zanzanta karnya connection man genuine yele connection man shanga bzerme be nan la sincere in yela na wonzo bu funi nin fa shabnya na kadama ayete chante shig an chan lo shel puloma karnya la silmis ba yan bohala boasa too much nin dimtim mabian to zopa to be honest land roma wonye connection man won yela yelmangle kamanda punye ye to ashele zanchan silmin tanga I'm here to see anybody who will prove me wrong for what I'm saying. Either Abdella Canada, be Abdella Europe, whatever. I'm here to see anybody who will prove me wrong for what I'm saying. Number one, Kamang Mahanle, Dende Nanka, Wayala, Ian Nangla, Visa, and Zanzanta. Either it's invitation, be tourist visa, be Wayalame, na Canada. Company shelem bzene be America ko yen nanga connection ka kana te shigan tum no tuma do zo akwa mongo ka kwa hango an la'alna an kana ko tin nanga connection ka kyang la nirma rana we yo mamma anyen ne vo so wonte yala na Canada ko yen nan zanzanta kala shel wan yarwama wo yarala la chwama yetwa ni yal ni la chwama da tuna understand kadama la shenye mamma hankal ni yanzan zan buha kona shi mamma waka flight waka company shi karabe settlement on tum da tuma ko yan yala na kadama munyan ninga labar mata yan yam ya kadama ya na wula ya guma there is no anybody la nir kane imamul dagbana nyobe wonyira kambwa be silminga be pakistani be indiasani ko yeno yen na connection zan ta
ai kana ti shige Canada ka zan kan ta tumtuma parba ngaba ntuzuru. There's no something like that. Silmenta sohla na won kachi. That is your first steps. Dang palama nyamama nyam facele mbakagale. Those sohla na won whatever connection. Ka connection marma yen nang kanyan kana tikchi aichi the nama won ya won den ma na la Ghana Kotoka International Airport. But connection den saran kanyan mama no to psilege na nang a process la hale enten nage karawor na kadama and dwell social woma the good way ka shel dwell woma dernier den saran psilego Mabia anye dine nan kana aborwe Canada visa be invitation na sha de psilgo ba ma man ka psilgo pune karanyela anyela nemvoso when you build a strong bank statement. Number 2 dende na makaranyela amal pabe aka pabe amal yidan be aka yidana bangama ka reason of returning back ma de puni shele karanyela amel marriage certificate. That is number 2. Number 3 pangmama ka mel a company registered by you anto bohama na wula company be business that's what I mean na kuto mel company but anto register a business wula ka register business Ghana de yaya hal platform na ma nero pamden de yaya ka register bamma kala dan ma karatum no tuma zana tarba ambe nanga yeto agbalan iyan yela me yesul zokat jema kulgun wel kan jema ka yeto azaka te yarpo hanzo now you to pam katamel platform karnya WhatsApp platform yele kala platform ngoma kana unche ka sanzel nama bamye bjago tamal ne mvasha bakaranya sa shel bjanmi so ira ko bor passport den te kola no chama Ankara wo cham kumase kar yugi la platform opuna nirbo pam de dan fane enye zosamle enye mabdelgo kadinya hal oyi ko bor ban shaka ko yina nta ko yalle nimpop kani the solution dian kamana sara de tatla dundwane ne kana yi samman polo da zotun nan da sham platform ma zo dagan kam ayan yola da zo do zo din da yita nan ka information share kana kama Bahrain, Qatar, Kuwait, Dubai opportunity include silmenta ka opportunity share kana takuto yele po hanzo amata ne to nan nawla tanto yele dundo ma pone ima sombor son sam shele be ben shele sombor no nan passport la opportunity ma tanto nan wala tanto yele la platform ma zo ansoram la platform ma zo the rules sont bon number shade be screenshot ma zo I did the number kayen tete mpa hi me pa hello so anya a message kanang ma hi be ka ko write ma bla bla yuli nyang wa kazan zamba I'm not going to reply you on was kamanya I don't know you so the best way am kwen sham the message voice message Mr. President and watch a video ya kaza kan gbarbo nan join your platform ngoma and babwando gwaram puni ye twa being by learning more about travel be can gather my own experience about travel I don't like it to kanaya anya kat boswele automatic and share to YouTube mazanta be kata others than platform mazo I join a platform ma don't rush so be no kuchira thank you for adding me we don't accept la lab in your I join kam audio wakana don't rush audio man kana platform mazo ko kwal kam din yankana dinyara based on gwarm yetwa so teka ngol wonyala amfani kan ngol pa amfani am pashele ba shanga pom buhame kanyanta na kana moma anan yesar moma the best way kae introduce ama o zala ya kaza na ma
platform wanda ma anda wum la video shel be ngo kan ngo zo mera mala bok zan pambo ka cha sar na nyama mbo huma nyela ngo directly ngon kamala abu huma da ansa wen zan zanta amma biya kama na pun yala ngo ma nyala connection man kam munyan nan a process zan zanta karnya wayan nan zanta ngo ma karnya na bossa yala ta shel ngo ma ko roko sale tamal ne voso bien ko yala when apply visa zanta in Canada wala capital visa better la according to a passport ma den kama ampona a passport ma pompo ni wana banan la 10 years so dinya kadama a passport ma zo dan ye fresh 10 years ma ka mel ben shakam za ha caribbean bien tale banto tala visa ma 10 years but a first pyawo IP ya yel a hankal puna kama kan yi kan chanta tumno tuma yel a hankal pune ke karbi asone an kula arban shaka zan ke banya man ya yanta nan kula arban zan ka ni ko paka ni tumno tuma yel a hankal pune I repeat it all the times ban shaka kare paka na tunyen tumtuma de nyela based on who you know to connect you dan tona abapre be aso be dan kan zayan kaza de nya ban sable tel tuma kayan tumla ka maletara aka gbana antunu ben shaka maza zo sable tuma ka tumdalma kan ka gal zan ta ni mane anyebo da zo ai dinya la Canada ka kana tiki kabita la dinya yumpi dan ka yin nasara kabiyanta ben tala yumpi dane dinya la kadama bake ke agban mazo kan kana tilapsa buhashan maza ha dinya la ben agbana ma de kira yuma no ne a passport ma de expire to la dan ka ben ta dinya a passport ma de kira yu nga ne expire kanan nasara la ka ben ta ba ben sha haperla a ken tam ka ne ro pambana na hanka zan ken polo deninye based on never so nan a process ma zan ta yibo ne lo connection man in ya process when na process ma zan tra ngoma do tum ne dinya la nyem mamman ya register a business bang ma man ka business ma pune yul kam dinyen ke bang ma pune kama ngale a kam na ta register a business yul kam dinyan kana business ma pune ka me yul ma information kam dinyan kana bang kam anyan kana ka me la information ma kama ngale connection man to nan aban shakam kan register business nyon ku de gala la ko no na ban shakam sa ka chante ka yi chante ki wo mi nan ban shakam nan ta ma ka visa kana ka yin kyan but abin mi dan san ko nan zanta ye to abonum ko yel kar biya gbana ma zo ka kirma tamalya profile manager shabaka be tankam ka be airport tan kamala wala ner ko jiya kama mahla dinan ka yakan Canada ako karata pana gana na mashi ko dilen cheka merka zan dagban silbe aka vana sarina amurkiyon ya kena ko yan buhama ya kena ka yelo daledin san ka ya kena an yero yeto ashelma ngon ko yan san wo phone bi o machine an maga a picture ma a phone ma bin ma a information share am provider ni man ma en sena zanta Canada an kan lo share ploma ka traffic back ne bunyanya a banyala gbana mazo karwar na nyala manager tu shari'a kaza tu ya kaza mpashe nyimbi o mina kwana shimman ma wannan ma gbana mazo o di indicate me na nyala company ya kaza bi atum ne company ya kaza da manager nya bi atum ne bin ya kaza abami one provider ban shawo so bani ko ba oi anyala manager zante company ya kaza karapon bami kanu jinja we a business ma de yulbo ni ngo ka amadi nyanyi mamman nangle dozo onko man yan fo shaba kamman ba shukul be ka te be yango ka mal America ma Canada na visa ka yala ko de shel nan tamma bi ya kaza ko yelma that right way din toner nan ya ke kala nirma we kamare certificate ngum bomle we ka o mal business mun ka ta register o business ma register kabana la ben shakam zaha tenni nan sham tem bosol we mele o bank account ya
ka te pompe lakara n za niŋda puuni di nyɛ wo no nyɛla business maa wan nyɛla ŋɔ on to chaŋ di is a way n bala maa te pirigili laa ka te mali gɔra a nyɛ ka mɔni yɛli shɛm bala bo ama bia dagba niriba la yɛn yɛla yɛlimaŋli ŋɔ maa so man wahami yɛ a yi bɔri tin shɛli chɛndi a daliri nyɛla din sani maybe ŋmahinli gɔrim bi ʒɛmda a yɛli na a bɔri na chaŋ libya a ta ka nyɛmi nya a nyɛla libya bɔga so ni kana ti mɛ yili shɛli ka a gba ta ka bɛ nimaani a yɛli na a bɔri na chaŋ italy a nyɛla a ma bi so ni yi italy n kana ti niŋdi bin shɛli ka di ta ka bɛra a yɛli na a bɔri canada a rizi nyɛla din sani america a rizi nyɛla din sani di zuɣu n mi ni zuɣu canada di kpɛɣu a nya a yi mali connection man good connection man ko yɛla zaɣa yaa ka za a yi ti chaŋ ti bɛ kpɛri tiŋ maa puuni ka di ti nyɛ bɛn bɔham ka a bɔri na a di tim an to di tim poi mi ka a mi ti yɛn chaŋ ka connection man maa o niŋla yɛlimaŋli yɛla ŋɔ maa a yi ti nyɛ ka di nyɛla ni zaŋ binshaɣu zaŋ ta maa ka a chaŋ ti kpɛ niriba pam ku mi niriba pam ka connection man so ŋun yɛn niŋ bi to maa ka o niŋli la no o apply la based on working permit bi mi ni bɛ maa o yɛn bɛla nimaani ka niŋ la process maa ka di wuhiri no working permit ka mali kan na nimaani but ban mi niŋ po yɛla na ka di by law a ka right na kana direct n tiri chɛni na ti maa ka a di kan na n kamna na ti tum tuma but connection man niŋ la based on a yɛn kamna ti tum tuma ka nyɛ jaa bini a yi kana ka di ti nyɛ binshaɣu kam miri ka a ʒiya ka di nyɛ connection man niŋ zaŋ tima ni ni kana kan ka ti niŋ wo ka chaŋ ti niŋ wula n chaŋ ti niŋ no a niŋ la wrong bala maa nyɛn din ni ku yɛn nyɛ shɛm a yi kana ka naawun yuwa sokam ni o zuɣu bii bi control ya ka a yi fine bi mi yi control ya ka a lihi ka bɔhisi maa yɛn niŋ too much a zuɣu jiya a yɛn dila tim tim maa puuni bi bili yɛn labisana amaa n di gbubi a suhuni a di bili yɛn niŋ ka bi kpalim piligi a process nimaani zaŋ chaŋ maa canada a chaŋ na a ti sheegi a sheebi na bin mila sokam ni yirina luɣu shɛli pɔgɔ especially to west africa ghana mini nigeria a sheebi na bin mila an sheegi bin maŋa canada maŋa airport maa noo ka bi na welcome a yɛn dila tim ba ka yi tɔɣa shɛli nimaani maa bini ku yɛn kpaɣa dari na zaŋ chaŋ ti kpɛ a hotel na a gbɛbu shee din tuni welcome alan ka duu yɔra alan ka bin shɛli but miri ka a lihiri na ka dima connection man maa yɔham mam ka a yɔ lari yaa ka zaŋ kana a mi ka a ti paani ŋɔ nyɛ mbɛn chaŋ ti tum tuma kundɔŋ daa duwa maa nyɛm ni naawuni kpɛhimo bu zɔŋni ko mi zaŋ yaa zaŋ yi di zuɣu nyɛ ni kana ti shee na ŋɔ maa pumpɔŋ a yɛtɔɣa a nyɛ malli shɛm n nyɛ gbana din kpali nyɛli di zuɣu a yi ka ti sheegi din kpali maa ka a yi pa piligi nimaani ni yɛn yɛla shɛm n yuli n booni Mr. President on social media and to join it WhatsApp platform ma ni yɛn yɛla shɛli yaa n bɔri na sɔŋ ma like video ma subscribe Sweet African TV. Believe me, there's a lot of good benefit from Sweet African TV. The quality of the stories and the shows he's talking about, there's a lot of good things you can learn from Sweet African TV. Subscribe, share, like, comment, tell your friends, tell everybody, because Sweet African TV is a place to be. Don't miss it. Stay blessed.